this is Ellie. Welcome back to my channel. Mintangan papaya piece on kawi ka movie ka bakateng movie na wait for you. Hakani ka movie ka don kawi ka apartment ka ba pala. Balada darmano mano basyong hangni kivyo shu banmi. Bantip bali kalungkum ni batna ka ka daw. Dongin ya page ya kani ka movie. Nabastang kane ka movie ngiyo iya kawi karutumen kabala para Ramadan. Lese namar ki kejat jungka kilot baha baniyan na kajinglok temen. Nangta kalate utalay wajrong baha hakamin. Bat kalabret marsiteng jung ne utalay sabar kajinghangin. Kane ka pao lakumba kam snow jushu bansa hakane ka apartment. Tharay di kane ka daw kaprasyang man pediap dakum dini dakumwe. Hapdeng kajinglok temen. Pat kajing telon jang kamet la kumdo ru kada la ban kiu sabar jang kadi kajing khangin bat kala bat scam yom nau talai Henry haba kala pan kre ban hiar sapo ki kti jong ka kila light nau talai bat kala hapno sapo hangne kalong kumba kala yap Henry ka pala kalong niyo I baki kija jong ka kin asako daw nau talai kalong kumba nau talai ula bat ya ki kija jong ka Kane karutemen kala persang ban boy sakando. Henry kansan uliu telai. Ularing biang yaka sajerung sapo jung kane ka apartment. Bat London bakhang ya kacing kangiet. Nyim I mano bakhang pat. Letse la bande yuk sujuru. Hadin kandiat banai. Kawi ke kena semla. Ka bakerting ke ena. Ka ba arpsan snem karta. Kala boy hakane ka jui ka apartment. Kawan pe ya kane ka ying ban syawai. Manager jo kane ka building bat kanong syawai hakane ka building kila ai khoble bat pediang bahaya ka hangni ngiyo I ba kane kanong syawai kadi ka to hikarutemen ka pangiyo I na bastang ka movie ka ena kalas ko tanat bahaya kane ka yik haba manager uyetu ba kane ka ying kalong ka badunador te kala kamen palat kapal khat halade kaying kababiang harangkat kador kababiang nangta bansyong hakane ka apartment kila phaya ka bansain ka we ka agreement haisho bansain ka ena kalakali ya kane karutemen bani phikwa ban ino e kane kaying kane karutemen ka onga kwa barsang parthe ka ena kalasngo phala hapa kayo smo kane naman katkarta jongka kadang kwa bansang parthe marsin dep ka ena bansanya kane ka agreement Kani karutemen karashim ya kitiar jungka bat kalamino. Te ka ena ka kangdi, pinmino mentahi. Bat kalas ngo per bahaya kena karkumle jungka. U manager ul Aishabi. Bat u ong yaka, wanam shakting nada pidan kam kano safunya namo. Kumni ka ena kalara kitiar jungka hangne. Bat kalas dang bat penkhui ya kena kayin. Kana ayrong thamai. Kana beredro, ya kitian, bat kajan, kipa kam dai kam. Henry, Haba kalarung biang hayin, kaba pala kalong, kayo iba, kitiar bat kajan, kiba kalabret, kiradan biang hayin. Bat karong thamai kaba kalap penyeru kam dan syu, kani kayin kalong biang kumju, kena kalalungo kumno kene kalap penlong. Henry, kam da pelik jengut tani kane, kiso kiba kaburu kilap ut kloy, te kalap penkuit biang yi kene kayin. Henry, kani kaying kalong biang kumju, kumne kalasong tat palat, bat kalayot hiya asofa. Shitang sinyan, kensan ka radio kala oni. Te ka ena kala kendin, bat kala pek yala de hakayit, hangni kala kendin. Haba kayo yala de, ba kala long temen, bat kala perkat, kumno kene kala banlong. Kapan kutya kaying ru kalang kumju, da kapit yala de ru kala temen, te kalas ngabitar ba. Bat kalalit siya baduano manager. Kaong pilane ayu yana. Balik kane kaying kalongkom ne. Balik ngaro kalongkom ne. Kane kaying kadon kusud ne. Kumni tengan mino mentai. Ban pai biang ya kapasta jona. Bu manager o ya ka. Kata kamlaban long. Pimlaban mi klem minang syawai batamai. Kaena kaong ka Team manager ulapan iya ka agreement bakaradap sign. Kabala tho kamlaban mi klem inang syawai batamai. Kaena kamlaban yu iya kane kajing tho. Nama ria kane kacing tho la tho da kidak barit bha tiu la ayaka kayet pen he pen pe ya kane kaena kala bitan yu haba kayo iya kane bat kala berngam yu bakan la report yu saki pulian Henry dan kata kacing sakting usuma abeka ba kade ben syong be hakane ka apartment namar kata kade ka kabala tho hak agreement la kumdo ru kala minang ne
kadale sa klinik banyo medical report kanang bakanla ban komplain ya kane ka apartment batiaw manager Henry kapapala kalong baka ni ka doktor kangin bakata ka jingsti kasnido bat ka jingkalarong beto usnyu jongka ka julong karukom yakiru kan thei bangadon arpusan stem karta banlong komta ka ena kala patta da ka jingbitan hapak yus ngui kane bat ka ong baka dot ka hok banle ka no ka test bat ka lasi ka ID jongka Henry habaka peke ka ID jongka ki jing thau badana ka ID jongka kim dan shu kalong ko ba ladon mano balapan koin hadin kane ka ena kam kwa shu banit pai sa ka apartment jongka te kalalit sa hotel ban samit uni unong abahang ne ulapan ID jongka ka ena kam ton ID te kalahapan seu shibun ka pisa ha ka de kamit kansan kalakandin haba kambut ban ki kapla shu ban ki kala los mo telot baha hang ne niyo I bakala kalatan ben shu la kumba kala don prapeu senam kerta bat kala ya suki bat hang ne kala jero kane ka perlu ya ki art tali ki plia jongka ban hapno anda la Simon stamp kali pai biang sa apartment jongka bat kala yang ne persya yaw new manager une usngolengo ne kendiet ya kerkomlong jongka kalong kumbau la tip lupa bukan saja kumne bat usu ong ya ka ba kadi ban ko mu bat put ya kajiakon kabala ong sai Pimla ban bi sabar jong kaying knem inong songwai ba thamai ha ka jaka jong phi hamde ngiyo ban tiam balada ka nong songwai kala sign ya ka agreement batlada ka bi sabar jong kane ka apartment kan sakala temen kloi hadu bakan dayap uni o manager ula pan pauro ba kane ka apartment kam sngo tanat bandan marwe banna kata kadaw anong songwai kadi be ban song haying ka ena kala kandi da ba kayo sngo ya kane hadin kane kala ni sa kamera jong ka but hadin kandiat pa manager ula sutu baka sendok jin prujewu kalaja te ula mare sa kamera jo kana but hangne usyam baka lakhang tala na sapo ke ena kala sendre de kakian ya baro kawi ka kamera ha ka jitu badhano ya kane ka kamera gaba phalla kalong haba ka pru ya kane ka jing pru kane ka jaka kam kemding pat kala persang biang Henry snewbok bakane kayin kala bitareka bat kala stang ban knyat pendo man simyaka ka ena kada kalon hamadan bat kala yande bandring bat penia man sim u manager la kong ru ura la ban pli ya ka jingkhan bat ula sombar ka ula se ka jainlen khot na po ka sintur jongka ka ba phalla kalong kane ka jan ka de ka tohi ka jan ka badon be hajrong ka jaka putia ka bat la ka ena kala bret ya karo hadin kane ula ai umyaka bat ula stang bania thu syapang kane ka apartment Open pau bakane ka apartment kala don nadu palat banya ka ship house nam but habaro kipor kidon bek kibishong wai hangne ha kawi ka khandip mat katto ka ningut ki khana school kina shong hangne Henry baro kini kila kana temen hapo kisngi kani ka jingja kana poi saki khubor but kana sawalut kendeng ka perthai wat king minister Kila persang bat penjulor ya kane ke apartment ban penduno ya kane ke jingja Henry lasyam ba ulaya pala haswa ba un pen urnong ya ke jing tumu jumu kane kamut kane ke apartment kam kwa badan mana bawan tu kelar bat kumta ke surkar kal asangi ban pet ya kane bat kila buri ya ka na kata kadau ki pulit kiple ya kane ke apartment bat menta kila buya o kuno sumar jo kane ke apartment kane kade ka kam ka ba smotenat Henry uhap ban lepat haswa ba unmi ula ai jing mut ya ka ena ka balak nyu ban wat no kanong shawai ba thamai haka chaka jongka namar satang katahi kalat bakan light na kane ka apartment suite ha kane ka janmin ka lata make up kandiat wat kanalit kendu yaw ex boyfriend jongka uba Christine o Daniel ban panjing yaram snewbok namar ba itu yaka bad wong ba ula kerki ban lejing len ka ena kala persang ban yatu yaka jisha ba kadai maka Henry u Daniel uperkhat ba kadai kemirat jong ka ena ha kaju kapor ka samajong u kala boy hang ne ngitip ba Daniel bat ka samajong uru kiwat jiwai ban show ka ena kala yo kalat ka babiang baha Panyanam yaki sak apartment jongka Henry kam ong yaki kala ai lat yaki ban lina hadin on dalam mien
Ka radio kala sedang mentemhi bat ladon kato kat ni kitiar kibala syuk hi nalade. Henry ngiyoi bakane ke apartmen kala persang baniade parlok bat kaena. Da kebapan kerejing bamna benta juga. Haba kaena kala kendin. Bat kala yoi ya kacing bam kapadon hajan jongka. Henry hakajaka bakan bang kala bred ya kane kacing bam. Kani ke apartmen kala pen kre syaru ya ka bandi. Dei kaena kala rai bakan bersandi ya ka. Kaba pala kalong kala sengau bang bahaya kane kesya. Bat kala sim ya kacing bang bakala bred hajan desbin. Kaena keratelut baha kamla asyu bensian. Bat menta kala sedang bensian ya tang ya ka paralok jongka ka apartmen. Hadin kato kat nesngi. Kaena kala sedang temen susu. Kala pendon kam lau dingdu banyai. Kamen jongka kala long kumba kala don shis pas nem kerta. Haba kapit ya kakti jongka. Kayo i badon ka syapuk kakti jongka. Henry kaba pala kalong. Kala sok baha ban ko ya kasni do jongka klem kano kajing persang. Bat kayo i badon kisai wul syapuk kakti jongka. Kumne kala snotu bakapor jongka kala jan bakan lek no nakane kaprate. Bat kala khot yo manager nang tangi yo iyo Daniel bat ka samlajo. Kila wan hangne ban pet yakane ke apartmen. Kini ru kila kemen kum kaena. Haba kitip bakane ke apartmen kalong kabadunador. Bat kila kloy ban sign ya ka agreement. Haba kaena kapit jeki kakan mau bakumno makaru kala sign ya kane ke agreement. Kumta ka perkhat bakam kwa badan mano bamat kum kani ka jingja. Kumta ban pensangi yaki ban sanya kani ka agreement. Kala the dakasha bakhlui hakakti jomudania. Bat kala lenyar yaki ban mi no nakani ka apartment. Bat kimde ban wan biang shane lano ro. Daniel bat ka samla jong kila lengko ya karukum le jongka. Henry kim ong kila mi no. Kumne ka ena kala du ya kalat ka bakat du jongka ban mi nang ne. Kala yo lat ban perlat ya lade nakane ka ying ksui. Henry ka jit ban nung le komta. Kane ka pen iba kadang bahaya Daniel hatu mentaro. Bat kala kloy ban bu ya ka jing ya lade ban perlat yo. Bat ban pen sangi aru ya kane ka jingja ka bawan kawe hadin jong kawe. Manager ru ulalungo ya kadi karukom le jongka. Hashwa bo unmi ka ena kala hukum ya ban khang tala na sabal. Bat day bandit pai la no ru. Kadon ka jingkarmen. Panada don mano bawan kani ka jingja kawe hadin jong kawe kan kutno. Bat kamen sim ka badan hapok jong kane ka apartmen kan yapno. Manager ban se ban le kumta. Bat ulami no hadin ba ula dep ai kubli khadu yaka. Menta kala don satang marwe hakani ke apartmen. Don mano bawan kendu yaka. Te kala syu yang hajan ke jingkangin. Ban sngau yaka leer penga. Hakasin bakhadu. Kaba la penlong jai bat thanda yaka. Baro kijing shifting bat kijing kipa kamat hakini kita yau kila jano. Bat kaena kala priang yakane bakade kan hosip jongka. Bat kala kerpat jai yakane ke apartmen. Ban long jam not bat ban kuit mensim. Day ban le kumde. Kala shong ha sofa kabade ka jaka shong thain bakhadu jongka. Kaena kana ya bahakane hi ka klimat. Bat ka sofa kala angut suki ya ka kli jongka. Bat kala long ka benta jongka. Kamet jongka ru kala ya kli lang hapo jongka ne ka sofa. Satang ki jan jongka ki badan. Pat napo uklong senam jongka lami siput kisaiwul. Bat kila tanhi dalade hapo jongka ne ka sofa. Kakli jongka kala kanla hakadur jongka jan bali. Hajan jongka ladon saartili ki jan bali. Kane ka pen bakane ka apartmen ka penlong da kane ka rukom ya ki priu jongka bat pentamai yalade. Kumne kane ka movie kala kuno. La kumno klem kiwe pat ki nong shong wai. Ngila bentarai bakane ka mensim ka badan hapo jongka ne ka apartmen kan yapno. Kublay sibunya pi parlong biit. Ngin saya kenduk biang hakawi pat ka video. Bye. Take care.